Hea i ki te kāwanatanga o Reipa, te kaumawha miliona tāra ka whakapaua e rātou ki te whakangungu i ngā kaioko ki te kawe i te reo ki roto i o rātou akomanga. Hei tā te minita whakawhanake Māori ana Naya Mahuta, aha koa te teitei o taua wawata, he wawata ka tāia te whakatutuki. He maha ngā tūranga minita hou kua whānau mai i tēnei kāwanatanga hou. Arā, ko te minita i ngā take tamariki, ko te minita i ngā take tuakoka, ko te minita i te take mō Pike River. Nā kona no e rere nei te pātai. Ai rānei kua tai ki te wā, e whakatūri ai he minita mō te reo Māori anake. Nei rā, Ari Peka Timutimu. Ka koke a Calvin Davis i te kaupapa reo Māori a Reipa. Me he mea ko te ture, me tuitui a rātou i te reo Māori ki roto i o rātou mahi. I raro i a Reipa, hei te tau 2025, ka whakaurua te reo Māori ki ngā whare whakaako ko hunga hunga, kura tuatahi, kura takawainga nō hoki. He oi ka riro mā te minita mā tauranga a Chris Hipkins aua mahi e kawe. Tērā pia, mā te minita hei whakaro ki tērā. Kia mātou nei me whakarahi atu rātou i whakaako i te reo Māori. Kia mōhio pai ai rātou e hihi ana ki te whakaako. He pūkinga nunui tērā ki te whakaako i te reo Māori. Nā kei te kite mai mātou i ngā tūranga minita e pāna ki ngā take whānau ora, whanaketanga Māori me ngā take krauna take Māori. Engari kua tai te wāpea kia whakatū minita reo Māori. Kāre anō, kei te kōrero tonu e pāna ki tērā kaupapa? Most certainly, but we've got more than capable ministers that cover the full gambit, and there's a lot of work to be done, and Te Reo Māori is one such area. Maybe that's just an underlying assumption of the people that have these Māori portfolios that actually Te Reo Māori does feature as part of it. Pātai pai tērā, ki tāku nei te tiro ko te toko maha a mātou e kōrero i te reo Māori, tērā pia karekau he raruraru ki tērā. I tēnei wā, kei raro i te maru o te minita whanaketanga Māori, te kaupapa o te reo, mā te puni kōkiri, te taurawhiri i te reo Māori, me te mātāwai ngā kaupapa reo e kawe. Te tini o ngā pukenga kei roto i a mātua te rōpū Reipa, te kāwanatanga Reipa, e hara tērā he raruraru kia hau. Ko tā mātou nei tauira, me kōrero i te reo Māori, ki a mātou nei, ki wainga nui i a mātou nei kaupapa me ngā tūranga i rero ki a mātou. Ko te whakapai hei te wiki e tū mai nei ka hui tahi a Minita Mahuta me te puni kōkiri, kōrero hia ai ngā kaupapa here a tōna pāti. Ripeka Timutimu, Te Karere.